Okay, so... So nga, dijembangan niya po Pereira, Yes, back to the mabalindag question. itulog JSN, ngayon handa mabalindag karga. Okay, Apo, nga Rod. So, if digit agreement yo, then pumayag ni SM, let's say kung ma-digit 300 a day, how will we entertain nga Rod, digit 5 adjacent barangays? So, separate to ti parking anda? Separate. Actually, Mr. Chairman, kiti nagsalita meeting, iso ni Presidente ti nangalisir pa ni Apo Bagdas, di kasi hindi ko nga nag-discussion tayo di kanya Apo ako guys, dami panggit di barangay. Okay, Apo. Ta na-disseminate ngamin na po ti pila-pilan ti taga-barangayen. Tano barangay pa ako na nangalisan, isulat at pagluwanan namin. No, daray-day. Kasano nga Rod, question ko Apo, kasano Rod, di sa bali nga barangayen? Nga naka-add, di ba, we have 80 barangays. Okay, nangalisan, and Lapas, Gabo, inka mami nag-parking. Kaso pa na-entertain tayo. Kasi gaigam Gabo kunada. Actually, Mr. Chairman, di taga-Gabo, mabalindag itulog tayo SM. Well, Ngayon handa mabalindag pila. apay Apo. Awon meti DJ jurisdiction na nga indicate nga pa tubang agpila jay Mr. Chairman. Kasi ako. Okay. The one given privilege apo ngamin, deti law lat SM. No ngamin pagpilaem ti different barangay tudan apo, there was a gentleman's agreement nga mabalinda nga gitulod. Ngayon handa mabalin nga ag-pick up. Once nga pinag-terminal tayo suda dyan po, kasla ag-pick up na gitulod daan nag-pick up damit 10, kaslang at naganan, it's already fall beyond DJ tricycle ordinance na po. Iso nga, iso dalat nek kan di pagsarsaritaan daw ket city franchise. Hana po, GT bagbagada po na taga Gabo, mapanag-terminal. No taga Gabo ko natin na po ket Gabo franchise no kani diyan. Ti bagbag no ti City. No city lang apo, ni city apo, nga ure taga Gabo iso taga na basta city franchise apo, iso dito at schedule dapat apo. So, di singer 5 adjacent barangay Apo, mabalindag pila jay Well po, mabalindag pila Apay. dyan po, ngem catering the within J Area Area Apo, ket barangay franchise ket 51 bimit lang. at naganan, Baka kunan to 51B, you're encroaching our area. Kasi 51B ka, 51A, dakat to Same. Hello. Ken damay man Apo. it will still be a privilege of 51B po, at hamit amin na po mapanji terminal At sino naging cross, cross the district na po kukuha amin ni 51B. Apo. Kasilat na din Apo ako. Okay, let's go back to the ordinance. Okay, city franchise is entitled to park. Terminal ijay SM. But the barangay franchises are not entitled to park at SM kasi nga it's against the ordinance. Ngem 51B, priority. Okay, here comes the adjacent barangays ng 5. So, asidegdad jay. Will we allow them to park? Awan the ordinance na po, that's against the barangay ordinance barangay franchise. Apo, Chair. Yes, Suggestion niya po handirat na. Deto'y nangalisan A, nangalisan B, Kenalbo, since agbalimit nga highly urbanized DJ area dan, Yes, Mr. Chair. i-convert lang nga city franchise si Sudan, tapno awan problema da nga ro din, may mesat pilaan damit i-jay no kan. On my part, Apo, Chair, no, aramidin tayong city franchise, jay supposed to be barangay, ti tendency nanto, tinto jurisdiction da umakar danton, mabalin ito'y sentron ton. Dagijay within their own barangay, mabalin nga ma-deprive to dagijay residente giant ti pagluganan. So dapat i-maintain tila to DJ So barangay that's not franchise possible. for their barangay.
Nagre-redamit no ay nati So ayusin tayo apo Tano no ikatentay ti barangay franchise for example ni Butong agbali namin nga city si Mr. Nangalisan imay da amin lawagen dito nga city franchise. Kanda ti paradaan dalata ti toda damit masapul ma-establish ti toda da nga ij tamet lata tahang nga ti when yung ti suggestion mo apo bisikit i-convert tayo di franchise da ti city. So awan tot mabati di barangay da. Kanda sudan tula tapi mabati ibagati kada kwada nga ij ti panakatoda dan. So iramiden da nga balatong to ay nangalisan toda nangalisan nalbotoda. So kasi lang ti panakadetermine da di panakatoda da ij lata nga area tapno awang problema da ti agitulog ti sentro pa inokon. No inaramid tayo di apo bise. Leta sa 50 nga franchisee i barangay Nalbo, nangalisan ken A ken B. In-convert tayo ti city franchise. Tata dito yung Nalbo, siyempre dakdakkel ti kitain dito yung sentro. Hantimet mabalin diktaran ijay franchise no ited ito nga agyang kaila iti SM. Hantimet mabalin ibagay citywide ti jurisdiction da. So no mapanda amin sentro, tindo problema ti taga Nalbon. Awan tot mabalinda nga paglugaran na yan. Ti puntos ko po Jason, iyan ti sentron to, amin met katudat sentro at kanya-kanya nga pwestodan ay nagpakpwestuan da nga road ij sentro ti lawag nga nga akomodaran ti daddo mga toda. Siyempre DJ, daddo mga toda ti sentro lawagin handa nga acceptar ti sabal nga membron at full ijayan awan pakparadaan da nga sabali no kan. Titila pa boy darak apo bisakit. Agawan ti tricycle iti lugar. Ti barangay ti tricycle dan ata citywide nga road. Denggen day man digit ti kapanpanutan digit ti kapitan nga upat nga kapitan nga maseknan no anamit ti makunayo ka DJ. Apo. Nimbaga malam yo. At dapay man sa problema mi apo. Tilang kano kargain ni barangay franchise nga nangalisan isj lang taga nangalisan ti mapan ni Tolod. Ket North awan na pa nga taga nangalisan AJ SMN. Ang malmalim nga awan. Kahit nasawen, awan no ka mapasadaan ni nangalisan ngag malmalimen. Same goes as J upat ay limang adjacent barangay. Kasanang ordiya po. Isuti ko na kasolusyon na city franchise tayo tapno makakargadan ta agnanam ayem kita nyo kas kapitan masapol ti problema niya po Jason masapol nga ibagayo nga terminal na metlatiji at narigat no ti ag-awan terminal na nga sa Bali. So, iso ko malata na po, mes-mesa ko malata ti terminal ti all tricycle, di limang adjacent barangay. Suggestion lang nga po, di lima adjacent barangay. Mesa nga toda di Genokan nga po. Mesa toda. Genokan. Ta, ko kami lata amin ti outside city latan, ta dakam ti mga itulod amin ti outside city. Hamit nga orcher ken no kan ni city ata. So, babalin nga kaslang gentleman's agreement yung betin no data pa nakatoda yun. Wen tano tagagabo apo di na pan. So ijay south of the river, ijay lang ti kikiteran yun hangtay nga agpapa unig ti sentro. Wen so kahit na sentro. So kahit na sa wen na pumakugay, duat pilaan ti terminal ijay pang south of the river ken north of the river. So na pimpintas pa yung solusyonin. Sino agree? Sorry to no i-agenda tayo to no na yung to solve dito problema dito lima nga barangays nga maseknan na pintas la unay nga convert that city franchise nga with the condition nga i-jade na lang south of the river and tapno Apo Jason at makita nga formula na data mabalinday ka di nga i-widen the scope da. Ore ko ako mga apo. Mesa nga consideration tayo apo bise iti-take into consideration tayo nga DJ territorial jurisdiction ti mesa nga barangay franchise ma-widen. Tadi gentleman's agreement i-papel tayon apo DJ ti mesa nga so ti mesa nga mission mo apo Jason no kasanong mai-wordings DJ another jurisdiction na lang. Nalakan tumet lang aramiden DJ apo. At tikunada nga rod apo kasla ko man ni Amarosa in effect akit jorehan da nga territorial jurisdiction agal ala dalata ti pasaheron. So, mabalintay i-adapt DJ ordinansa tayo. So, no technically po, aming nga barangay ti north of the river or south of the river, ijay latat sakop na latanukan.
depende no nati kayo tayo nga ipangkasla ko man amaro sa mabalintay nga digital nga barangay kit digital nga barangay DJ lang ang cluster o ni da. balatong kini balakad mabalintay baga nga DJ met nga barangay ni nangalisan A can B mabalimit DJ nga Naske na po, Chair, clustering, na no, may ban aming ato datap no maamuan no ay nati sakop-sakop na lang at clustering. Yes, Yes, Mr. Chair. Ken, Honorable Handigan. tapnon mangigan tayo no umuna mon damit laeng kadigiti pagdunumuan tayo. Tapos no. Yeah, in event digiti kapitan na po, Chair. And South of the river. amin siguro, Mr. Chair, tapnon no... Ay, Mr. Chair, I think so. Separately, dapat nga makasalita pa ilaeng. When? Ngayon na po. And I think, Jay, butong when daray day sa DJ, ano butong elementary school, adan sa Butong. terminal pa i-jacket asilig pa SM, DJ. When? Di mo na nag-aapa po, daray day tapno kang nung mamon butong. tayo, no, anan yung talaga, kasi ada pa'y talaga terminal nga da dyan, existing na ka terminal pa dyan, eh. So, Apo, DJ, okay. So, going back, DJ PSI, so the third party, SM, based on DJ report ni Apo Ferdinand is DJ proposal you and agreement yung 60 todas example times 5 rotating in a day. Ana? Han, ibagbak la din bagab dati Apo. 60 todas. Bale, 5 members. 60 times 5. Kasano? Bale ti pinagyan na po, bale no 60 nga tudas divided 60. by no 5 nga tudat kada aldawa po. 5 toda. By 5. 5 toda divided by 5. Bale mamin 12 da nga puri ko sapo. May isang daw 5 apo nga 5 nga tuda. No 5 nga tuda. 40 no 40 kumat kada tuda iti membro na that is already 200. Well, hana kami mapano ka diya po. Di kaya nang alaunin apo, di terminal apo ket I think if I'm not mistaken apo, estimate mga 34 sa apo, di kaya nakasa yung tricycle. 34 lang. Well apo. 1,500 nagraman basket chip kunana. Siyak magkit kita apo. Okay Apo, kasi lang recap ko lang. So 5 di 60 nga toda divided by 5. Naalam di 5? 5 nga tuda lat ang Judy apo. 5 nga toda. Di 5 nga toda, mano nga franchisee? Timapan. 40? O so mapan namin di membros na. Siyak malamang sumbat nila na po. DJ pagba niya pumakugay, 60 nga tuda. Okay, 60 Itatati lang mabalin nga tuda nga mapanijay. in a day. 5 nga tuda, 5 lang nga grupo apo, 5 nga tuda. Let's say apo no, dati 5 nga tuda, segundo mano membros. tagremonti ka time sa tuda, no 20 di ibagada nga membro, digad no 5 tuda, digad siya nga supno nga tricycle dyan dati apo. Adadjaya. Ngayon, Within no, that day. siguro na po, no, DJ tuda ko 40. Kaya mabaling ko, dapat yan ang DJ SM, 40, babalbalin mo na tamin, nga ibang ko dyan. Ngayon, dito, pilamin ko na po kita, no, mabatin, iso nga, mabaling nga, mabingay-bingay. Ito nag-rotation manin, bigyan man hana naka parking nga grupo ko, iso dan tanan subla man kasi po. Okay. So awan specific numbers na. Ano, Mr. Chairman? Awan specific number of todas nga mapan, franchises nga mapan. Depende lang no ana. Depende lang, Mr. Chairman, di kaya mayat ng kumas. Lalakan niya, 40 tudag. No, di kaya benta nga pers tatangal daw. Di kaya to man, no, rotation to man, no, siya to man laging batangin, di to man bendet mapanin. Kasi Apo hanga mabaling nga mangitag ket specific number tapno hanga ma-deprive ti mapan idjay. Kumbalin siguro, Mr. Chairman, di kaya to mapan.
Well, let's say kumano per total 5 times 10, 10 times 5, 50, example lang. Da kayo malamang iti numbers na po nga reasonable nga adami lang mabati iti parkingan nyo ti sentro, Tapno met, we will make room for the 5-6 barangays, apo. Tano kasi nung napangkay amin ni Jai, sumaronon to nga problema yo, adu kay man una yan. Okay? Kasi nung namin kita na Jordan sa apo, Mr. Chair, 51 BHD naman yan. lang i-clarify ko, Mr. Yes, Chair. Hindi honorable law. mapanijay ba? Di ba nagsalita na JSM? Awan met payment nga bayadan na giti tricycle lang tayo. Ada mo ka po Ada bayadan the third party PSI. Clarify kanya kasi tapnon amo tayo met lang amin tay details Well, nito, Mr. Chair. Adang ang kumin amuno mano apo so nga I was inviting PSI. At the expense of the TODAS franchises. Yes, tapnon amo tayo, tapnon no... Ay wait, baka may patong di plete So that, apo. tapnon makasalita tayo ni SM nga baka met in a certain months, when a certain days, ket awa pa'y bayadan na dapat. So dapat iso na kami importante nga ma-meet na tayo DJ Yes, from SM. Yes. Testing. Malay mo apo no, ada kami nga katuan ket may wave tayo, di ba? May bagada pa gini Mr. Chair Bangkit. Amin nagpila nga tricycle ijay. Yung bagada 25 pesos. Ngayong kuwami met. Ngayon ang maumpe na baga. Pag mimitingan danto ka no pilang. Yes, iso Ngayon nga. in kuwak met. In dawat ko met. Nagijag pila. Mabalin na piso tiyang MSR daw. Ang malmalin. Piso lang na 5 pesos. Piso lang yan na apo ko namin. Iso may meta po, da kami nga kadwayo. Yeah, tapno na Mr. Well, Chair, tapno na tapilaban na kayo. Di ba? Ikabil na Kapit pagkili J. sa orders. Robinson's apo da ba? Iksa pa dala ba idea yung J. Robinson sa dabay beta ti Toda si Jai? Awan idea yo? Sige apo, so going back, wrapping up, diya baga na po Ferdinand, so di Jai, so no specific numbers, please reconsider. We will meet again September 18. We will give the specific numbers of franchises per Toda mabalin ng part in paramit di kito'y 6 barangays. Then we will also review the Committee on Transportation no kasano nga makapark di jay 6 barangays ijay SM apo. Nga win-win situation. We will also review, get your inputs no kasano di jay suggestion ni Apo Bise converting the barangay 6 barangays into a city franchise. We will review. Awon pa'y final, kitain tayo apo, okay? So in-wrap up ko lang apo in-wrap up ko lang. Okay apo, so nalpas di SMN Ngayon pagsasalitan tayo manin. Okay.